Mutari wa ngavana Kawira Kirimantu Giembeta GIDEON KIMATHI norĩtie njũri ya Kîbîri na ya Gakobia na GUCUA uria bombekia gutetheria kaunti ya MERU gukura nyuma ya KOTI kurikithia ati NGUGI ya seneta kuthuja uriti NGUGI bwa thirikari cia matura. KIMATHI nandi norĩtie seneta KATHURI murungi guciumia gukubiria MERU mbeta ni untu niwe ukethirwa akaririte giti kia gutongeria kamiti ya witi na mbere kiri kaunti. Muthuri Muriuki nante tweje nkuruki wathubura mbunge ya seneti yandikithe wathubura baugaga ati no mwanga seneta onthe acoke gikaunti iria umite na gutigirira na kuunda kamiti witi na mbere kamiti iria seneta ketha arungamirite na ngavatharitho munini wawe wathubura nandi bonete ndingo ni nyuma koti nene ya Supreme kwithwerekene na kuga untu bubutumba kugwa no mbunge cia kaunti nicio cionka ibiri kwithwa ikuthunja thirikari cia kaunti iturarigagwo ni ati senators na tukiera wa vuruvuru ngijani nkiera wa NGUGI ya senate nembi kikatiba karigwa na taba kuuga ati tuthithie bond kire development bond yu wekire the senator ari chairman wa development board, then county governor ari deputy wa senator kutuomba kwithira uri senator then weja ku chair committee ya maendeleo executive kuma una ndio choka weja ku oversight the same NGUGI ira igaitwa ni kamiti ira ugo guchita na arua Supreme Court igwita uge bwayo na yetikaniria na wakenya na batura turauga ati mbondi ja yuga ikeja kuringithania atongeria mitwe gaikeja kuthukia maendeleo kiri county na mbondi ja yu itibati kwithira yo kikatiba ya Kenya ya 2010 ira tugutumira nandi na kuringana na GIDEON KIMATHI mweja nikirira kingavana mwikora mwangaza agwite ikabata ne muntu ethwa gita NGUGI athurirwe kutene makania petition yu irari Supreme Court ne jakerenda kwa amend katiba nonto ituije the executive hand wa county ne county governor nonto nona enkeri mandaraka ja executive arm of government ne all legislature kanenkero county assembly na oversight neo at the senate level kanenkero senator kenda members ba county assembly na obathithia oversight at the county level oversight era tukwariria ne oversight objective ti pedestrian oversight jererera kwa MERU tura prepare kwa tukira kwa MERU yanga mbeshi chieteriji oversight mbuga sheria niyo yengi bareterete ija kenda bekira mbeshi chi oversight na ndibe ya kuthithia shandu cabinet ne corona thirikari na thirikari ya ruwaneo urio gumiaga ni mwananchi na kuringana na KIMATHI kira ikabata ni seneta wa MERU ethage kwege maguru na gutigira mirandi mingi na mbeca nyingi chikuja nene county nikenda witi na mbere bonekana nkuruki tinga muru eguru na mbeca chieje mashinani cheja mashinani nandi tukara area oversight ireo thithio ne county assembly na other organs into bingi mono bire aja uju otherwise mungi jore jakea na ikionda ugende on record mbugete mantu ya tukuendelea kwa entertain kirejo cha kaumiza county na tutienda ya umiza county yetu MERU ama happy no tonarua we can not to get comfortably nteto ile irera kwa chia Gakobia chia Kîbîri chia Kabuyu mbuga narua ntuku nteto ichio nthe ikuthirira na ara senate no tunande omuntu abati gwita NGUGI ya county governor ali NGUGI yawe na county executive yawe county assembly yetu ya MERU baite NGUGI yao ya oversight at the county level niwe senator ali NGUGI yawe at the oversight at the national level kuma una ande twinde let us meet at the point of service ke mwananchi wa MERU nkiripotera URIA TV betamuthuri Muriuki.